Svezani, a ipak slobodni, obuzdani, ali neisputani, koji nisu u svetu, nego su u potpunosti iznad sveta, koji su stene, ali su i nebeski. Pomaže Bog i dobrodošli u svešteni manastir svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona u Rafuni, ovde kod Lebana. Navedene reči čuli smo od svetog Grigorija Bogoslova, od velikog ljubitelja pravoslavnog monaštva, ne samo ljubitelja, nego i velikog monaha, velikog podvižnika, koji od svoje mladosti pa sve do smrti bio posvećen Gospodu i bio posvećen monaškom podvigu. Ove reči su čudne, malo i paradoksalne čak, nekima nerazumljive, no pokazuju jednu tajnu monaškog života, tajnu ljudima u svetu, obremenjenim strastima, neshvatljivu, no onima koji zavole Boga više od sveta, tajnu sasvim otkrivenu i jasnu. Kako to može čovjek da bude slobodan, a da bude svezan? Kako može da bude sputan, a da druge oslobađa? Kako može da živi daleko od sveta, a da pomaže svetu? Kako može? Sve to možemo da vidimo u monaškom životu. Ljudi koji su daleko po kelijama i pustinjama pomažu svetu svojom borbom, svojim molitvama, svojim trudovima. Ljudi koji su svagda žalosni teše svet. Ljudi koji stalno tuguju, gone tugu iz srca ljudskog. Monaštvo je jedna čudesna vojska Hristova, čudesna pravoslavna vojska koja vojuje u prvim linijama fronta, boreći se i za sebe, i za verni narod, i za svu pravoslavnu crkvu. A to monaštvo okuplja se u tvrđavama, u bastionima pravoslavlja, u manastirima, skitovima i isposnicama. Jedan takav manastir, jedno takvo mesto koje u skorije vreme počelo da okuplja monaštvo, da okuplja monahe, jeste i naša svetinja, jeste i ovaj ovde manastir svetog velikomučenika Pantelejmona, ovde u Rafuni kod Lebana, koji je blagodaću Božjom od prošle godine proglašen za manastir i danas okuplja monaštvo i verni narod koji dolazi ovde do svetog Pantelejmona, zatraži utehu, zatraži ukrepljenje, zatraži isceljenje.